Ikibanza cyiza cyane kinini kiri hano hafi n'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ikibanza kirimo inzu y'ubworozi bw'inkoko. Urabona ngaha inzu y'ubworozi bw'inkoko. Aha hantu hari ku isoko haragurishwa. Haragurishwa inzu y'ubworozi bw'inkoko yuzuye, ibintu byose birakoze. Harimo ikigega cy'amazi, harimo inzu y'umukozi, harimo igikoni, ibintu byose birimo. Aha hantu rero ni hafi n'ikibuga neza cy'indege. Aha hantu haragurishwa, bari gushakamo miliyoni 15. Iki kiraro cy'ibuti cy'inkoko ariko nkita kiri kugurishwa rwose miliyoni 15. Ahasigaye ukaza ukiyororera inkoko. Iki kiraro cy'inkoko cyangwa se iki kibuti cy'inkoko gifite metero 20 kuri metero 9 n'igice. Ni ukuvuga ngo ubundi cyubatswe bavuga ko kigomba kwakira inkoko 1500. Ni ahantu heza cyane, murahabona ni ahantu heza. Ikibuga cy'indege cya Bugesera kirimo hano hirya ahangaha gatoya, hano rwose niho kiri. Ikibuga kirimo hano ahangaha, uzuminze gatoya ushobora kuba urimo kukirebamo hano unyujije muri iri shyamba. Ahangaha hano hakurya niho ikibuga kiri. Urabona ko ni ahantu heza cyane rwose. Wakwigurira aha hantu hanyuma ukiyororera inkoko nta kibazo, cyangwa se ukahagura ukahakorera ibindi bikorwa byawe wumva ushaka wahakorera. Ikibanza ni kinini, ni ikibanza gifite 30 kuri 30 cyubatswemo iyi nzu y'amatungo y'inkoko. Ikaba yakira inkoko 1500. Umuntu waba ashaka kwiyororera rero ufite nk'uwo mushinga wo korora inkoko yaza akagana aha hantu, hanyuma nkamuhuza na nyiraho bakagura akikomereza umushinga wiwe.